Karbi Anglong ang kang pialong tin na hawarlong sitami pinangan a center mate bazar lapen rong rupaju antame Karbi Anglong Autonomous Council pen pinangan a dimalongke town area pangromponlo bonta nona matke dolamara town alongke town ki joy sonsi thekponong lo Lason thak thaksi lakhain ko ratrok Duarbaguri MAC constituency ki parlo Jasime dolamara ang kangarat aning kiche theklong lapen ajara sonta kilong etpu kachi pualong rike dolamara main bazar along hinlo bontami dolamara main bazar along amat kimesena towar ave lapen kisang hemate waiting shed antame kimesena ave lapen ason ave pinason si thekponong lo bangso waiting shed pining pending kan hini ke thoman bak dopo bonta non puta kisilam japhan thangnarasai kideng pona veson si thekponong Lapen Pimpurda me Duarbaguri constituency ang kangpen ke Dolamara long rihelo leaders ki ongnaya long rilo bonta me mithang hawar mate Dolamara main town along jongsi la pusona son kavi pute nangli ni lipisi Dolamara long riaphan matha un popisi hawarara ta tumpen pasinuring ti Lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon CEM Dr. Tuliram long hangpen chenglok local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok biatum prabjin pen Kaching thura tumon nang palit hapusi hawarara tumpen chuning ripon একদম বেয়া হৈছে এটা জিৰণি ঘৰ লাগে বহিবৰ কাৰণে ইয়াত জিৰণি ঘৰ নাই বাহিৰৰ পৰা বহুত দূৰৰ পৰা মানুহবিলাক আহে আৰু যিটো জিৰণি ঘৰ আছে ঘৰটো বহুত অৱস্থা বেয়া ভাঙা আছে আৰু দূৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাক থাকিবৰ কাৰণে একদম অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আমাক ইয়াত ৱেটিং ছেট এটা প্ৰয়োজন আছে News report Karbi Anglong live